Jina women organizer na wo montem wo problem dada na on the jo say MCE na fa man nya be man ya fa man nti me de kwa ba fa wo frustrate me ya me fa kunyam so de wo frustrate me nti se wo na wo kan na se wo ate se wo kan o ba na video no kwa tie bia se wo ti do mu ono nya obi na asem si o kana so se ya wo tie video no wo tie ntem o kaka no ma you can testify so o ya small ya de o kan ono da bi obehia bia kwa ba fa so wo frustrate me ya me fa kunyam so me fu nanka obi to boda gu kwa ho finfin o ya to boda gu kwa finfin egu aban no ma se omu de andi saban mo de batage e de the president atag no de minister ka ho se efie e koso odwo armo ne na se nipa nyame adom akote taya me ya chi nipa ko no o tu fin egu kwa no akoso aboda no ade ma de begu kwa no na yakochiche omu de egu na ono a person ya ta be pase me ni gu party no odwo so eti me hwe se esense mo ye ne frustration mo so frustrate me na some nita bia me ye bia the city sport ba me de ne take jaka as we organizer up be the warehouse egu a me responsibility me me ba bi de egu ni mo fam na na show on safa bi me ma han just come from for hono twitwa ba ya sa tonton ma manfo na me be se obi a ya wadjo agya ba sa bia ya just ka wo bia na bra na me hu document a wukuta abone akama ye ne set up ban jepade me bo ho ban enti ansana Jerryne ansana